pengen. Yeay, Glory Music bro. Winasari dan juga ada apa? Janji sama siapa? Nih janjinya sama siapa? Glory Musik. Yeay. Bos Tanjung Kerta. Bos saya. Apabila produknya harapan cinta di kenyataan hati sun hancur batin kesiksa banyu mata tuni berkasa Bos Tanjung Kerta. Cinta akhirnya mau gawe lar Bos Tengker. Bos Tengker Tanjung Kerta. Batin kesiksa isuka netese banyu mata Tony berkasa Bos sayur Bos Tengker tega. Bos Tengker tiga ngelarat gula Bos Tengker Tanjung Kerta. Bos sayur iya Bos sayur Bos Tengker Tanjung Kerta tuh. Yang mana yang punya hajat yang mana lagi ini? Aduh atuh 50.000 doi. Bos Tengker Tanjung Kerta. Keluarga besar hajat, Masya Allah, tabarakallah. Cari aja goyang. Percuma iman-iman, percuma disayang-sayang, namun akhirnya bos sayur karo rangdalian. Idi. Keluarga besar hajat Bos Tengker Tanjung Kerta. Bos sayur apa sih kakak kenale janji-janji ning tur ampin apa kesipin Bos sayur milih bos siji Bos sapi, bos sapi, kalah jampi kalah kita sinaro ati bos sayur singawini bos sayur pajak sayang keluarga besar aja cinta akhirnya mau gawe rangan hati sun hancur batin kesiksa bos sayur netese banyu mata tuni berkasa kakang tega hianati cinta Bos Tengker Tanjung Kerta cinta akhirnya wong kawe rangga gara-gara cinta dadi rangga Kang bener sih nah. gara-gara cinta dadinya kayak kita mau Kang bener. Mangan cinta-cintaan mual cinta mual itu mah beda Bos Tengker Tanjung Kerta Bos sayur keluarga besar hajat keluarga besar hajat Bos sayur Bos Tengker percuma di eman-eman percuma di sayang-sayang lama akhir
janjine dhuwur amin apa kesipe ayang milih wong siji harapane palsu cintane sekitelu kita sing karo ati wong sejen sing duwe masih dilanjut Bos Tengker Tanjung Kerta cinta akhirnya hati sehancur batin tersiksa ngetese banyu mata tuni banget rasa sirat tega hianati cinta Mama ada akhirnya mantan majikan. ada di rangda Bos Tengker Tanjung Kerta keluarga besar Hajat Bos Sayur Masya Allah Dobrut dobrut Percomatan eman-eman Percomatan sayang-sayang Lamun tahir kadang milih wong liyan sedih Bos Sayur kita mah Bos Sayur Bos Tengker Tanjung Kerta keluarga Hajat mana ya tehnya Bos Tengker siap keluarga besar Hajat apa sih kakang dilalin janji-janji ning dhuwur amin apa kesihe Bos Sayur milih wong siji rongokaken harapane palsu cintane segitelu mitasi naro ati wong sejen sing duweni harapan cinta beli kenyataan Sunancur batin kesiksa ngetese banyu mata tuni berkesa sirat tega hianati cinta lo